Set ka phansi. Yes, well. Okay. Stand by. Ikhanda yakho andiqonde ithemba bethu nakho. So let's make kancane. Going crazy, baby. www.nongomatv.com live from the heart of the Zulu Nation CIG studio and Nongoma TV kanti ke uhlelo i-day shift sisakaza bukhoma ke kwakhangela amankengane njengamanje mbukeli lapho ngasekhaya asesiready to bangibingelele kuzona zonke indawo la obukele khona ke iNongoma TV ku www.nongomatv.com live from the heart of the Zulu Nation. Igama lami ke mina nguThemba yena ngwakhaqula isibongo sikuphathele ke uhlelo lakho olumnandi kakhulu ke i-day shift mbukeli ke lapho ngasekhaya sikhona ke neindaba esoloko sikwethulela zona nje la khona kwakhangela ke mankengane Going crazy, baby. Tshele wena utshela isizwe angizwe isizwe ongabuzwa wuwo ngibuzela isizwe wena wendlovu bayede sicela uchazele isizwe nje ukuthi uhlelo lwamabutho lumi kanjani namhla awuyakho amabutho transport ayikho ngeke ngisho ukuthi azoba khona amabutho kaba bangaba u10 ngaphezu ka10 angazi bazoba bangaka ngoba transport asinayo asithi lawo awu10 ayafika luzothina uhlelo lawo luhamba kanjani angizwe luhamba kanjani uhlelo lenizohlangabeza kuphi umzimba wendlo khona la ekhaya uzosifica la ekhaya uzonifica la ekhaya yeah kuzoba yinini enjengamabutho enizothatha umzimba niyobeka lo utshalwa khona cha laba beza ngoyisipithiphithi okusho ukuthi amabutho ahlehlela ngemva mangabe isimo sinjena kuba yisipithiphithi ndawo mase ngicela ukubuza ngehlonipho ukuthi seqedile lo wena wendlu ayeke izinto osifundile kuye nongathanda ukuzidlulisela ezweni awuqale phansi sacela usitshele ngokufundile kuyena mhlawumbe indlela osuyihambile naye ngokufundile kuyena lokuthi cha ngeke ngisho ukuthi ngihambile naye ngathi besihamba sobabili cha ngangihamba naye namakhosi ngo-2016 ngiseKapa ngo-2017 benginaye ewethu nebutho sihamba naye ubuhlungu njengoba sekwenzeke lokhu
kubuhlungu kuyaqaqamba naye ngoba nendlela abayiphethe ngayo bezazi naye ukuthi ugana ingonyama ugana inkosi bazi uzalwa inkosi bazi Yimiphi nje imisebenzi esikamkhumbula ngayo indlunkulu kakhulu umsebenzi cha lo mbuzo ngiyawuthanda lo mbuzo wakho kodwa ungaqondi ngimqonde isiphithiphithi ukuthi sibe khona nje sonke isiphithiphithi siqhamuke kanjani isiphithiphithi mama labo bamlanda Osho ukuthi ibutho elimlandile namhla ibutho lomama kalandile ibutho isiphithiphithi siyathola
Sibevele sihlangene kepha-ke inkosi ihambile yafika kangona phinde coming this week to enter the same rituals. Siyabonga. Start.
Phelile ukuba yithi. Phelile. Awu. Baba umkhulu. Wacelelwa yona imfizo kwamdlakazi. www.nongomatv.com live from the heart of the Zulu Nation CIG studio and Nongoma TV. Njengamanje sizokhuluma ke nenkosi yaseBhanganoma njengamanje sila Kwakhangela uMankengane. Beforethe asinawo osamamagama amade sizothi nje dudu endlunkulu yethu sizothi akwehlanga lungehli ngoba amanxeba sihanjelwe imbube yethu besingalindele kungahle kwenzeke kanjena yahamba imbube yaphunyuka impela imbube yethu namanje kuthe kuseyisilonda kuseyinxeba lingakapholi Nkosi yami namanje sekuvela nakho endlunkulu yethu ekwakhangela amankengane khona endlunkulu sakhamba uNdlunkulu wethu umama uDlamini khona lapha ekhaya sithi nje Nkosi yami sizwe sikaphunga noMageba awusizobonga emswaneni ukuthi bekwendlunkulu yethu kukwethu kukithi lapha ekhaya singaba lapha endlunkulu Nkosi yami le ndlunkulu ma kwenzeka kanjena kwithina ngempela esilima lawe esikhala kakhulu namanje sizokhala sobonga emswaneni zothi dudu akwehlanga lungehle endlunkulu yethu ngoba kwehla lapha kwehlela thina kuvelela thina sonke siwuzulu sithi nje lalani ngenxeba nabasendlunkulu sizwe sonke sikaphunga noMageba siyanikhalela ukuthi endlunkulu Nkosi yami nathi sizilapha nje sengathi ngweze kwaqhubeka lokho kunjena uNkulunkulu Nkosi yami akalale phekwethu Nkosi yami ngale ndlunkulu yethu ngoba asinayo enye wena wendlovu Beforethe siyabonga eNongoma TV Nkosi yami ukuthi nje nisinike ithuba lokuthi sisho nathi sikhalele uZulu Nkosi yami ukuthi lokho okwehleleyo Nkosi yami kusehlele sonke siwuZulu sithi lalani ngenxeba siyabonga eNongoma TV Nkosi yami ukuthi nje nisinike ithuba lokuthi sisho nathi sikhalele uZulu Nkosi yami ukuthi lokho okwehleleyo Nkosi yami kusehlele sonke siwuZulu sithi lalani ngenxeba siyabonga eNongoma FM Ngabezitha www.nongomatv.com Baby. Going crazy, baby. Ayike mbukeli weNongoma TV usibamba lapha ku www.nongomatv.com live from the heart of the Zulu Nation CIG studio and Nongoma TV kanti ke silapha nje Kwakhangela amankengane njengamanje besikade sikhuluma ke nenkosi yaseBhanganoma njengamanje sizokhuluma ke neinduna zenkosi ke yaseBhanganoma njengamanje la kuyona ke iNongoma TV ohlelweni ke iday shift asithathe leli thuba sikubingelele sikwanimukele kuiNongoma TV.
Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Sikhala kakhulu ngendlunkulu yethu. Lapha kwakhangela amakengane. Bese lapha khona izolo lapha kwakhetha. Kuhamba imbube yethu. Kanti ngaphambili besikhona futhi kwakhetha kuhamba isinyane lenkosi. Phambilini bekuhambe futhi isinyane lenkosi kwadla amahlahla. Sithi sikhala kakhulu thina njengabantu abasha. Siyaqala ke lokho okwenzeka endlunkulu. Ukuthi ipheke umhluzi wenye. Njengabantu abakhulu kangaka nje siyathuthumela thina makwenzeka nje ngoba kufanele ukuthi asena umusi noma senakhaya sikhala kakhulu noma siyakubabaza nje lokho siqalekise ungaphindi kwenzeke lokho kangaka noma kwenzeke lokho noma ukuthi kudaliwe kodwa makwehla kanje kufikisela ngamahloni khona manje nje wasila ekhaya ke wakhangela sekuhamba uNdlunkulu walapha wakhangela umuntu ade sikazwa nje khona manje kuthiwa ubukhosi akabambe akusaphelanga nsuku bondaba sesizwa lokho okungaka fanele ukuthi lidumela lasithatha yabo mhlambe nje uqinisa isizwe sikaZulu ibutho zintombi omama njengoba njengamanje sibhonga emswanini khona sebelahla ithemba bathi awu izinto ngoba ziningi izinto uNdlunkulu ade zenza ikakhulukazi nje intombini nako mama kuvuselelwa umkhosi omhlanga zonke lezi zinto ngathini nje elakho lokugcina ngithi cha phela kufeloniswe ngoba abe khona nabangaphambili shuthi namanje kufanele siqine insizwa zamabutho nje kufanele iqine intombi ngoba maphela singehlisa amandla noma sehle shuthi leliswe phela likho sikhona kodwa nje nabafika ilibalo sifanele sifikele impela ngoba kuningi khona mawukuzwa noma kuzokwenzeka njengoba engasekho omdala bazobona ugalajani ukuthi hayi akusekho umuntu manje ayidliwiswe la kwaZulu kodwa phela ngoba khona amabutho khona insizwa khona omama khona amadoda wonke nezintombi kufanele silimeliswe singasho ukuthi hayi siqine kunalokho yebo sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho thewa sipha sona konje nje mhlawumbe ukutshela umbukeli ngasekhaya ukuthi besikhuluma nobabuba ikhuma undunankulu wakwamandlakazi undunankulu wenkosi nje bathi ikhuluma manje undwandwe isibongo siyabonga Zwide okay alright mbukeli the visit www.nongomatv.com live from the heart of the Zulu Nation kanti ke mbukeli weNongoma TV besikutshelile sathi ke sikhona lapha ya kwakhangela amankengane la esisakaza khona ke bukhoma uhlelo lwethu ke i-day shift kanti ke njengamanje mbukeli ke lapho ngasekhaya sogijima sihambe ke siye kwezemidlalo ke njengoba ke sibonile ke iqembu lawo ke amaZulu nalo ke iqembu leMamelodi Sundowns bezigijimisana ke kungaphansi ongaphezulu iqembu ke layo ke amaZulu ke liciliwe ba number 1 laphinde ke laba ke unombolo 2 sibe sibheka ke sikhuluma ke zonke lezinto ke ezithinta ke ezemidlalo osukwini ke lwanamhlanje sisakaza bukhoma ke lapha na ke kwakhe noma ke kwakhangela amankengane mbukeli weNongoma TV kanti ke ungakhohlwa kusibamba lapha ku www.nongomatv.com on Facebook uthi ke Nongoma TV bese ukwazi ke ukubona zonke ke inhlelo zethu njengoba sisakaza bukhoma lapha kwakhangela amankengane ayike mbukeli okungapheli kuyahlola.